Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze ku Ndatwa TV. Reka tubagezeho itangazo riturutse mu biro bikuru bya Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Ni itangazo ryo kuwa mbere Ukuboza 2025. Itangazo rigira riti ashingiye ku biteganywa n'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, cyane cyane mu ngingo yaryo y'116 n'112, none tariki ya mbere Ukuboza 2025, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho abayobozi bakurikira. Hari abagize guverinoma muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Dr Telesphore Ndabamenye yagizwe Minisitiri. Dr Solange Uwituze agirwa Umunyamabanga wa Leta muri iyo Minisiteri. Minisiteri ishinzwe Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, Dr Usta Kayitesi yabaye Umunyamabanga wa Leta, akaba yari asanzwe ari Umusenateri. Generali Retired Kabarebe yagizwe Umunyamabanga Mukuru mu by'umutekano. Hanyuma muri Sena, Dr Charles Murigande yagizwe Umusenateri. Bikaba byakorewe i Kigali kuri uyu wa mbere Ukuboza 2025 mu izina rya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, risinywa na Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva. Generali Retired James Kabarebe wagizwe Umunyamabanga mu by'umutekano muri Perezidanse, yahoze n'ubundi ari kuri uyu mwanya, ariko kuva mu kwezi kwa Nzeri 2023 yagizwe Umunyamabanga muri EARA mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, aho ubwo yari muri uwo mwanya yagiye akora inshingano zitandukanye, zirimo nko gusura ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro ahantu hatandukanye nko muri Centrafrica, Mozambique n'ahandi. Akaba yaragiye asura n'ibihugu bitandukanye. Ubwo rero Perezida akaba yamugaruye mu bujyanama bw'umutekano. Dr Usta Kayitesi yahoze ayobora RGB mbere y'uko ijyamo Dr Pikari. Nyuma rero yahise agirwa Umusenateri, aho avuye aba Umunyamabanga wa Leta muri Minafete, ahita asimburwa kuri uyu mwanya na Dr Charles Murigande wigeze kuyobora minisiteri zitandukanye nka Minafete, Minedike ndetse n'izindi nzego zikomeye. Muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, Dr Telesphore Ndabamenye yasimbuye Dr Mark Cyubahiro Bagabe wari umaze umwaka kuri izi nshingano, kuko yazigiyeho mu mwaka wa 2024 mu kwezi k'Ukwakira, asimbuye Dr Musafiri. Dr Telesphore Ndabamenye rero wabaye Minisitiri w'Ubuhinzi, yari asanzwe ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi RAB kuva tariki ya 2 Werurwe 2023. Mbere y'uyu mwanya yabaye umuyobozi w'urwego nshingwabikorwa rwa Afurika rushinzwe guhindura uburyo bwo gutanga ibiribwa muri Afurika. Yabaye kandi umujyanama w'ihuriro rishinzwe guhindura uburyo bwo gutanga ibiribwa hagamijwe kugera ku ntego z'iterambere rirambye za 2030. Mu yindi mirimo yakoze, yabaye umuyobozi mukuru mu bujyanama muri Minisiteri y'Ubuhinzi, ubwo ni Minagri, akora mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi RAB mu myanya itandukanye, nk'umuyobozi w'ishami rishinzwe umusaruro w'ibihingwa n'umutekano w'ibiribwa. Yabaye umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ibikorwa remezo n'ibikoresho, ndetse n'umuhuzabikorwa w'igihugu wa porogaramu y'u Rwanda yo kwita ku bidukikije. Yanabaye Perezida w'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA, ndetse na Perezida w'inama njyanama y'Akarere ka Nyamasheke. Akaba rero afite PhD mu bumenyi bw'ubutaka, akanagira Masters mu bumenyi bw'ubutaka nyine, akagira Bachelor's Degree mu bumenyi bw'ubutaka n'iterambere ry'icyaro. Reka ducumbikire aha, twongere guhurira mu bindi biganiro. Yari Indatwa TV, Imana ibarinde.